Anya laki din! Ay na, makapakatawa mati istoryam lo siya anak ko. Kasta tatang, agkatawa kay Met, kas kunada nga ron, laughter is the best medicine. Ang di yu manan sobraan, tapno di da panunutan nga aguuyong kayo. Ay na, wanmat nga min lo siya anak ko. Mabit lang lumabas tan iti paraangan da kurason. Mga no panunutin da nga isurat tikat katawaan ta. Anya kay laki din aya tatang. Anya kumanga iti bibiyang tayo kadakwada. Sa may sa, awan matirason tapno katawaan tayo ida. Lumabas tayo laang Met iti paraangan da. Ay, di tayo amo ti taray ti kapanunutan dagita kaaruba tayaw, anak ko. Sino ti tantan-awam, kurason? Bakit? Sino kumapay? Dagiti kagurgurak akaro ba tayo Aywan, dalo siya kan tata Jose ti lumabas. Ay, nagmayat kit di ti kakatawaan da itay limabas da di ti paraangan tayo. Amang ano data matikat katawaan da? Iso matikunak, agasam ngay, tanagpigsa ti katawa da itay. Talaga natangsit dagita tattawa. Nasken nga ikanta ida iti pagnakmanda. Amukon. Anya ti amomon lakay? Adda tinapanunot ko nga aramidan ta. Bakit? Anya ngay dayta na panunot mo. Anya nga minantay ko ng mga ibagam kanyak nanang. An-anwan nyo dagiti kawayan nga insang putyo, rulay anak. Basta, adda pang usaran mi kadagita nanang. Anya, Di ulatan bibiyangan, nanang. awan mo't mariper dito'y balay. Anya kay lakit din, ay nanang. Nagdagulit kayo matain. Mas daawak lang amen. Amangan mo't no adamanin kalukwan apang panunutin yung nga aramidon iti asawa. Anya timbaga ni nanang mo kan ka itay Rolly. Salsaludsuden na, noan anwen ta dagiti kawayan iti paraangan tayo. Anya? Wen, Anya nga ro timbagam kan kwa na. di ka madanagan. Saan ko nga imbaga kininanang ti plano ta? Narigaten, ang mga nukontrain namanen. Ay sigurado day ta Ni nanang kailang matikunam. Kontraan na laamin. Kat, kaano arugyan ta ti plano ta? Rugyan ta inton rabii. Tapno awan makakita ka data. No kasta nga rod, i-charge kon ti flashlight. Tapno adda aramatan ta. Isaganak matan ti martilyaw. Kan isaganak amin na masapol ta. Nasaysaya at paino kasta. Ha? Kita laang no sa dino ti pagnaan dagita akaaroba. No maalada ng ti paraangan tayo. Nakitam ka din, nagiti kawayan iti paraangan da corazon kan Rolly, bonita? Ay unay kan lo siya. Saan ka rin nga imbagakkan ka? Adi nakawagan iti bonita. Boni, kunamlata na. O sige, boni nga rudan ti iawag ko ken ka. Kat, nakitam ka diti ibagbagak? Una, nakitak day jay. Sa bali nga rudyag parparik na kanyak. Anya day tang agparparik na ken ka aya, friend. Panagkunak kat plano da, nga aladan ti paraangan da. Anya lakit din aya, friend. No aladan da ti paraangan da, de awanan ti pagnaan tayo. Un nga rod. Ang sapay ko ma, ta saan nga pudnaw ti atap ko. Kan may sa, iti anya kumaaga po nga aladan da, friend. Adda siguro nang ngagda, adi da nagustuhan. Amomot na kitang agasawa. Sensitive dalaunay. Rabieng, ngam adda kayo pay laang dito iruar. Role, corazon. Anya ti silsilawan nyo aya. Anya ti aramidan nyo dito iruar, nanang? Nakitak nga men nga adda ag silsilaw. Iso ari mo arak. Takayat ko makita no anya. Anya kay lakid din aya nanang. Imbis nga ginana kayo, tarabing. Un nga rod, saan arong bangag puyat kayo? Haguray kayo.
Di yu ibaga nga aladan yu ti paraangan tayaw. Iso talaga ti plano mi nanang. Anya? Sa dino nga ron ti pagnaandag iti karo ba tayo no aladan yu mat ti paraangan tayo. Kat amoyo mat adito iti dalan da. Ay kat diskartida maten ano sa dino ti pagnaanda. Anya? Good morning, Rolly, lakay. Kastamat kan ka. Korason bakit? Kita ang ti inaramid ta nga alad. Panag ko na, epektibo da itang. Anya kalakit din na ya bakit? Sigurado daytan. Sigurado ang masorpresa nagiti tangsit aka aruba no makita dati alad. Nawahanin ti pagnaanda. Gonggo nada, ah. Ang damat ni nanang di tarwar. Anya nga itar aramidan na di tabig bigat. Anya kumapay. Napana siguro kinita ti alad nga inaramid ta. Mabit lang, rumarak. Kasaritak ni nanang. Agawaam, Rolly. Amangan kidi no plano na apaikat ti inaramid tang alad. Naglukon dagi jay nga gasawa. Napandaki di inaladan ti dalan ti karuba. Ay na, simro man ti kinatangsit da ako na ako. Nay, nanang. Kit-kita nyo matialag nga inaramid may itasawak. Anya kay lakid din aya, Rolay. Saan kayon a friendly kadagiti karuba tayaw? Itian niya kumaga pong agbalin kami a friendly. Katangsit damit kada kami. Anya? Katwen, amok akagurgura da kami dagiti karuba tayo. Ay sana po doon ta. Saan da kayo aguraan dagiti karuba nga awan mo't makagapaw? May bagayo ti kasta, ngamin. Saan ada kayo ti makangkangeg nanang? Ammom anak ko. Nasayaat dagiti karuba tayo. Panag ko na kat da kayong agasawa ti ayan ti parikot. Naibus met gaya man ti asukar tayaw, Lucia anak. Mabalin ka di nga ibawon ka agumatang. Day tala ang gayam, tatang. Anya ti ipagatang yu aya. Gumatang ka mo tin iti tinapay. Tapno anda ikapi tayaw. Anya pa'y, tatang. Day talaeng. Adto iti igatang mau. Ay na, iduli nyo kit di ti kakaiso a kwartayo, tatang. Adda pa'y mati kwartak dito eh. Iso pa'y laang ati igatang ko. Sigurado ka kaday, anak? Wen, nagsuldo kami di kalman. Iso nga, adda pa'y laang ti kwartak dito eh, tatang. Malanga raw, ingkan. Agawaam ta makakapkapi account. Oh, Lucia, sa dino ti papanam? Mapanak ko magumatang, Bonnie. Ay na, awanan ti pagnaan dita. Awanon, anyat kaya't masawan, friend. Inaladan mo't ngamin da kurason, ti paraangan da. Anya? Wan, naklatak nga ron itay bigat. Tawam mo't ti mabalin na pagnaan da tao. Sapay, nagngato ti naramid da nga alad. Anya lakit din dagita nga agasawa, aya. Talaga samot nga aguuyong da. Wang nga rod, nalipatan da siguro. Nga itilikudan ti balay me, ti dalan da numapanda iti bangkag da. Anyamot nga tati marik na da, no ti dalan damot ti aladan tayo, friend. Ay kat, as usual makiapa da manen. No siyak ti sika. Ano sampay laang ti magna iti ayandaan ti magda. Adayo, ngam at least, saan da nga aladan ti pagnaan. Day, apay nga itakalaang anak. Nabayagan ka mo tagim matang, kat asidag lang mo ti store. Wan ta iti ayandaan ti magna tinagnaak, tatang. Apay nga ijay pay laang mo tinagnaam. Asidag kumano iti ayanda ko rason tinagnaam. Awanan ti dalan ijay, tatang. Anya, Awanan ta inaladan ti lokong agasawa. iti anya kumaga po nga aladan da.
Kat amo damit nga do tayo magmag na ijay. Amo pa'y kadakwada, tatang. Awan mat nga rod ti karbangan tayo ng agreklamo, tad dagadamat nga minday jay, tatang. Ay, una yun dagita nga agasawa. Anya ti aramidam, nanang. Dadadaalam mo ti alad nga inaramid may. Sana nasaya ti kasta ka panunutan niyo, kurason, anak. Ay nananang, no awan ti daddo mga aramidan niyo. Maturog kay latan. Sana day taalat nga inaramid mi ti pagtripan niyo. Ay na, di kay kumaagbalin adaakas kadagiti karo ba tayo. Taintun tsimpo ti rigat, isuda ti adada at tumulong kada tayo. Tulong? Sino tinangibaga ka sa pulak ti tulong dagita karo ba? Ay anya kalakit din, aya. Ay basta, sardagan nyo rin tararamidin nyo. Tanong saan, ipulong kayo ka ni Role. Imbaga ni Corazon, adanda niyo kano inikati alad, nanang. Wana, tapnada pagnandag iti karo ba? Anya kayo matananang? Iso nga rod nga inaladan mi? Tapno awan ti pagnaanda? Apay adadalin nyo? Na Maminsan pa yung aramidan nyo ti kasta. Napay, anya ti aramidam? Basta, di yung dadailan ti alad. Di kay kumaagar aramid iti pakaibarbarangayan yo, Role. Ikatan nyo ti alad iti parangan tayo, tapno adda pagnaandag iti karo ba? Ay, dahi tatisa na mapasamak, nanang. Kaya tsuka di man ti sumango iti barangay hall. Di kay mabain kan ni kapitan. Itian niya kumaga po nga agreklamo da. Kat daga tayo mati inaladan mi, nanang. Anya? Ulitag, nanang. Daga tayo ti inaladan mi. Uray no daga tayo. Panunutan nyo kumama ti pagimbagan ti padayo at tao. Huston, nanang. Nagadun nga imbagayo. Kasano nga road, no dumtang to matigundaway, adi na kay palubusan dagiti karuba, amag na iti paraangan da. Oh, kabailan nyo ayah ti tumayab. Inaladan yung matgayam ti likodan ti balayo, Bonnie friend. Wen, tadi dalan da kurason no mapanday di bangkag da. Anya? Katap no marik na damot, adi narik na tayo. Idi inaladan da ti paraangan da. Anya nga tano, kastama ti aramidan me. Wen, tapno agnakam da. Laklakayan kan bakbakatan dan. Ngam kasta pay lang ti aramidan da. Para makita no kabailan da ti tumayab. Si kakit di mat friend. Mun gayam, amo ka din ni Auntie Marta ti inaramid ti anak kan manugang na. Katuwa na. Ta iti ayan da kurason ti pagnanaudan ni Auntie Marta. No apay mat adi na idalapdan. Ay na, uray ni Auntie Marta, saan da nga ipangpangag. Ni Auntie Marta mismo tinangibagay din na minsan nagsabat kami iji paradaan. Kaasimat nga rod ni Auntie Marta mairamraman iti kalokwan dagita at tao, friend. Rumor ka kadi, Role, lakay. Wan, mapanak iti bangkag ta. Nabayag matan asaan ko apinasyar dagiti mulak. Sumurot ako na. Awan matlati aramida mi jay. Dito'y kalangan balay. Agdalos ka, kanaglaba ka. Nakapaglabaak mo tin Ay kat mangkita ka iti mabalin mong aramidan Wano saan? Agluto kalangan iti pangaldawan tayo. Ang damot ni nanang. Anya kalaki dinaya bakit? Adayo anay imas tilutom ngam tiluto ni nanang. Anya? Nagawid ka mat adagos, Role, lakay. Kumusta ngay dagiti mulam? Ay, sana ka nakadanon iti bangkag tayo, kurason. Kasanumad ngamin, naaladan mo ti dalan tayo iti likodan ti balay da bonita. Anya? Ay, No kasta. Awan ti pagnaam ta inaladan da bonita ti likodan ti balay da. Husto akaday. wen nga rod nanang. Masuro na kiti day di ataw.
Amuda lang aruda na sipod pa kat ijay ti dalan me. Daytan ti ibagbagak, anak ko. Daytan ti bunga ti dakas nga aramid jo. No anyaman ti marikrik nam ita, kastamo ti marikrik na dagiti karuba, idi inaladan nyo ti paraangan tayo adalanda. Nanang, Malaa, ag-practice kayon atumayab. Iti kasta, saan amasapol amag na kayo iti paraangan, wano iti likodan ti balay da bonita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Atara Maray, isagsagot ka na kayo di Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Maria, pangasim ka day. Umay ka itong sa badaw. Urayan ka When ka diha ni my love so sweet. Umayak mo umay. Anya ka lakit din ayan. Ay, madanaganak ngamin. Kamangan lumalipatam. Saan? Si kakit di mo. O ala, agawid ako na. Numarabyan ako unay. Amangan namin numakadlaw dagiti kabalay ko. Ay, sige hanay. Agan-anad ka Wanani, kastamad kan ka. Agan-anad ka dito Ay. Bye-bye! Inako! Bye-bye. I love you. Maria? Ay una yan. Kunak laki din no alalya. Imal-aldawan kunak kumakay. Ay unay nakigtuta ka. Ay, Anya, ay unay kan gino. Kunamit lano asino akapintasan ni bakit mo mat. Ay na, naalalas tupay ni bakit mo ngam iti siya. ha? Ay nagadumitan ngayon bagam. Teko nak, nakigtutak laang iti langam. Anya ko mati makapakigtot iti langak ha. Nagposkol mga amin dahil ta lipstick mo. Kan limampasin di tamatam ti eyeliner mo. Anya, di ko nang kiti. Umapal ka laang. Gaputa saan mo makita ni bakit mo nga ag lipstick. Kan agusar iti eyeliner. Anya? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Salbag ka. Alam pa'y nasayaak ngay bagam. Anya? Kasta timbagan dinukin ka. Un mare, hay, kunamlan asino akapintasan ni bakit na. Di na pala imbaga no umapal iti lipstick ko ta ikak. Uno saan, eyeliner no iso. Sakman nga ro ti ikam. Amok nga ado ti kwartam. Ngamin, amok ka naggapu ka manan iji ayan ni Honey Loves mo. Si kaabak na, tangiwat mo. Amangan no adam ka nga, si kakit din. Sorry. Ang pod no naggapu ka iji ayan ni Lumakay as sugar daddy. Wan, ngam pangaasim ko di amarin. Di mo ibagbaga iti sabani. Ay, tanga. Sarda nga manday tangar aramidan. Ang mga numaamuan ti asawam. Ay na, Diyos ko. Ay, day takit lang sayit-sayit ti aramidan. Danda ni manin malpas ti tawen. Di ka pa'y nagbaliw. Anya? Nagapumanan ni Maria ija ayan tila kay Asoki na? Well, kumari. Isumatin ako na itay na sabat ko. Una yan ni Maria. Talagang sakit ana ito lang nantikas day nga ugali na. Well nga ron. Sana mapnak ka nila kayo na. Ay, awanan ba'y na babae? Jack namin maranranaan kat. Bagaak ko ma. Ay na, kasano amara na kat tunggal awan iji balayda. Mapan iji ili. Mapan iji ayan tila kay akasinsin na yat na. Ay man. Maranaak na dayjay ungtak. Untan, barang denggan na ti ibagam. Ay na mare. Pangaasim man tay sardang munday tang aramid mo. Ha? Kasanon na maamuan nila kay mo. Ay narigatan. Ay namare,
iti kaano man, saan na amaamuan? Si kakit dim. Ay na mare, saan mo nga orayin ang mapasamak dayta? Saan pa'y anala daw ti amin tapno agbalbaliw ka? Mare, ay ayatek nila kay ko. Ipatpatag ko. Ngam kas tamat lang ti panagayat ko kin ni Anton nga oray lakayan. Anya? Iso apang nga asin, mare. Di mo ko maibagbaga iti oray asino, ha? Ay, una yun, Dayjay Amaria. Talaga din na kaya't ti pabagbagaan. Wan nga rod nana, binagaap ngam di nakmadenggan. Ay ayatin na kano, jay lakay a sugar daddy na. Ay, tiawanan ba in Amaria? Saan nga agpampanunaw? Bayam, takasaritak daw. Wan man nana, barang da kayo ti denggan na. Kaasi mo, ti asawa na aluklukon na. Wan nga rod nana, awan apulos ti amo ni Edwin, maipapan iti saan anasaya at nga aramiden na. Ala, bayam doon. Kasaritak daw, numaran na akday jay, ababaay. Nagsapa ka mag, papanam nga eh. As usual, kumare. May as usual ka pang alam. Ay namare, kaano maya nga isardeng daytang aramidam. Kat isardeng kuntuan, numatay jay lakay ayatang. Ay ayatak nga ibagbagam mo. Pagkukwartaam aiso. Tangiwat mo mat, kumare. Amangan madam makangag. Amom lang arudan nga agkaiwara ti Marites dito lugar tayo. Ay namare, napyapay dagiti Marites. Tamabalin da nga agbalbaliw. Ngam no dayta aramid mo na ito lang mo daytan. Iso ano ka ba ulampay ti agbalbaliw? Agbalbaliw kan, pangaasim. Ay na, agkakapsutak mo ten Maria. Naimbaglakid din tayo may ka. Ay na, pangasim ka di, honey. Agpapigsa ka. Kasanoak nga'y dumapukaw ka. Ay, saan? Saan ka mapukaw, Maria? Agpapigsa ak parakan ka. Rumbang lang ha. Kaasi ak lakit di dumapukaw ka. Iswa pang asim. Agpapigsa ka. Diyak ka ba lang ti agbiag dumapukaw ka. Ay, agyaman na. Kaputan dakalatang agay ayat kanyak. Nga uray lakaya ko. Awan anyaman na. Si kakit di mo. Ay, atan ka. Unay, honey. Itamang pa yakas tatilangan kumari. Tas lada parikot mo, ah. Ha? Kuwa mare. Kuwa nga. Ibaga mo, tap no amok. Kuwa nga min. Natayan ni honey loves ko. Anya? Wan kumare. Iswakas to unay aliday ko ita. Ay na, awan nga ruden tisukim, ah? Ay, si kakit di mat kumare. Ay na, ti ko namgit ni, iso amalididay ka, saan aga po tamaladingitan ka ipupusay na. No di kat pampanunutom nga awanan ti source of income mo. Kasta dayta. Si kamat kumare. Amok dagitan nga style mo. Isong itatanatayan. Ay, agsapol kan itinasayat at trabaho. Tapno saan aday ta? Chinese pit chay mo, ti pagin income. Nawatan? Natayan jay lakay asuki ni Maria, mare? Wen, isumati na ko na kanyang idinaminsan, anara na ak ijetersena. Agin sa sangit nga ron, tawanan ti pagkwartaan na. Anya? Barang ano agsapol iti panggadannan? Sapay la kumaata kas tamare. No saan nga agsapul manan iti sabali alalaki.
Ay na, ma-stressak man amang kampanunot iti aramida na dayjay ako marita. Baka amto, parang denggan na ka. Anya, nataya, hindi la kay a sugar daddy ni Maria. Isumati bagbagana. Dukasta, nagbalbaliw nga ruda na. Unaw, adamanan insukat na nga ta. Diyan mo na na. Hanggang sapay la ko maataawan. Sapay la ko matagbalbaliw ti danga. Barang marana, bagbaga at tuman. Ay, wen! Barang da kayo ti denggan na. Apay akas tati langam, kumare. Manon alawas din na palabas, manipod pimusay jela kay asukim. Aging gaita, kasla di mo pa'y maaklon. Wan nga rod, mare. Ngam sana bali. Maaklon kung tumat laang. Ay, kat anya nga ita? Saan ka kadi pa'y amapan mang sapul iti panggedam? Mapanak to. Inak to mang sapol ijay ili. Good! Saan kat aday ta? Source of income mo. Asaan anasaya at ipampanunutan? Ay, saan mo't, mare? Si kakit di man. Agbalbaliw akong Ay, kat mayat Manggad ka iti nasaya at trabaho. Saan aday ta? Wen mare, di ka madanagan. Agtrabaho akto. Ngam saan pa'y nga ita. Kanin, mariknak pa'y lang. Tiliday ko. Gapo iti ipupusay day diha ni loves ko. Ay na, kas itinakunat. Ti ipupusay na kat isumatan ti panagbalbaliw mo. Maawatan? Oh, kumare Maria. Anya nga dayta imot mo, kasla papelmat. Ay, wen mare. Parikot ko nga rod day to. Ha? Kaapay? Wa form day to. Umut-utang ak ngamin iti lending. Pagpuunak ko mangagla ko iti merienda. Apaw, kat nasayaat man ta napanunot mo dayta. Wen mare, anya kalakit din. Nagbalbaliw ak matan. Ikarik kada kayo ako kumare nga aggaggagatak itan. Kunam dayta takderam. Wen mare, ngam dayto man ti parikot ko ita. Kasapulan ka no ti valid ID, kan source of income, tapno ma-approvean dayto loan ko. Anya? Dayta laang ti parikot mo? Ay kat isurat mon anay ta Chinese petchay mo ti source of income mo. Si kakit di mo't mare. Masair mo't tiriknak iti dayta nga ibagbagang. Anya ka mo't dun. Kat, awan nga rod ti source of income mo. Di iso, ti isurat mo. Si kakit di mo. Di ta ka man langan kumare. Awan mo't nasaya at ama itulong mo kanya. Anya nga dayta imot mo, Maria. Lakok dayto. Gumatang ka man kit di. Merienda dayto. Ha? Aglako-lako kan iti merienda? Wan, apay, nakaskas daaw aya. Ay, una. Apay, awanan jay source of income mo, nga easy manay. Si kakit di mo't din. Tila ibagbagam. Damdamagat lang, mat. Si kakit di may. Di ta ka man laang. Adon nga imbagam. Ngam saan ka mo't agumatang itilako. Salbag ka. Siga magaya, Maria. Nakaskas daw man. Aglaklako ka matan iti merienda. Wan, ala, gumatang ka man kit di. Taisupay timaksay. Apay, awanan di source of income mo. Anya? Di bagbaga, jay lakay apapapanam iji ilay. Nga ure nagpig sa titudaw. Kain papintas ka papintas. Anya? Ayun gaya. Kasla na damag ko idi anatayay.
Isong lagam nga lako ka itan. Gaputa awanan ti paginkamam. Ay na, ibagam lang no gumatang ka itilakok kuno saan. Saan aday ta tibagbagam. Nagbalbaliw akon. Kasjay, nagbalbaliw kan? Huh, pakakitaan ngay mo. Ditang ka man lang. Awan pa'y nasaya at nga ibagam. Salpag ka. Day, apay ngay akas na tilang nga Maria. Kasla makaung-unget ka nga aglakla ko itilakaw. Dapat, smiling face. Si kakit di mo. Marurudak ka talaga, nana. Kaapay. Amin mo din amasabat ko. Tilay bagbagada. Nod na masabat ko. Lakwak ko maida iti merienda. Sabali mo ti bagbagada. Apay ka no nga aglakla ko nga. Sigod ka no nga the source of income ko nga easy money. Anya. Kasta, timbagada kan ka. Awan nga rod, nana. Iso ang marurudak. Awan lakad. Iso timang mangag ko. Ay na, Maria. Ano sam? Anya ngay nga raw kat inarabid mau. No ide pa'y lakuma naglako kalatan iti merienda. Ngay sa ti source of income mau. Awan kuma ti mangag mo akas ta ita. Di ka mapukawan iti namnama. Ipakitam lata ti panagbalbaliw mau. Maumadantaw amang ibagbaga iti kastaken ka. Tandaan am dayta. Ay na mare, anusam no kasta ti panagsasaw dagiti tattao ken ka. That's life. Mare. No di mo ko mainaramid idi, awan ti pakis istoryaan. Mawatam? Un mare, maawatak day tayo bagbagan. Ay, amumatan ti tattao. Mapanghusga ako nada, nga uray na saya ti aramidem. No amuda, asana na saya ti aramid mo idi. Ay, talagang iso ti panagkita daken ka. Iso apa nga si Mari? Di mo sublan da a source of income mo. Gets mo? Un mare, maawatak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ne, apa anak kasukat ka? Papanam ka trabiin. Sa dino po'y kuma, mapanak iti pagpraktisan iti taekwondo Aginsayo akman nga, aginsayo. Makadlawa ka. Kasla rin nabii kamatan amapan ijay sentro. Gapulaang itiday ta taekwondo. Urumbang aginsayo ako naktumay. Iti kasta lumaban akto. Ha? Kun may sa, numaipapan iti boxing, kuno nyaman alabang. Mausar ko ti taekwondo akas self-defense. Anya? So di nakman laplapdan pa kay. Ngamin, amok ti pagsaya ata. Nang runay takit adun ti tattao naglalastog dito lugar tayo. Day, si kamagayam ti masabat ko pedal. Darabyan ka may. Ay, wanta ta. Nagkapuak kami ni Jessentro ta. Naginsayo iti taekwondo. Taekwondo. Apay, aging kita itultuloy mo pa ilang hayam day ta. Wanta ta. Sana mabalin na sumardengak. Iti kasta no adda gulo, kabutang dakita aw. Ado ti madadal ko iti taekwondo. Nasaya nga ron ano kasta. Ay wala tata. Iso nga amin na masabat ko, agbutang da kanya. Ngamin, ang mga no taekwondo ak ita. Anya. Anya, kasta ti imbaga ni Fidel kada kayo, tatang? Ay, huwag na. Aginsayo ka nung aginsayaw. Iti kasta, no adda ka nung gulaw, mabutang titatao kong kuwana. Anya? Ay, una yan. Di lat tama pan aginsayo.
Sana kasta ti bagana? Bugaro na. Pangas na amin a pangas. Amin nga aramiden na. Masapul nga ipangas na. Anya pagbutngan ti tattao. Inton kwan, isulang aron ti pinakulan da, takitaak man. Ay, day tangaron ko. Kasta una iti panangipanpanakal na iti taekwondo nga adalan na. Apay lakay, anya di madamdamag ko nga ipangpangas mo kano ti panagad-adal mo iti taekwondo? Sino tinakaiba ka? Ay basta, adda nang idanon kanya. Kanyang ipangpangas mo pagbagada. Di ko nam di umapal da. Anya? Mamwaklan mo sino tinangibaga iti dayta. Iso ti pangi-applyak iti taekwondo, nay. Saan nga kamkamali dagita iti panagsasauda kung naktumay? Anya? Nang runa pa, ita kanayo nakita nga agin sayaw. Ado ti adal ko, abaro moves ti taekwondo. Ang mga no apply ko kadakwada. Mga no di da makariingan. Ay sus, naglastugan. Podno ti bagbagak. Mamuwak lang no sino dayta talaga apatayabak ti nga bangan. Malagip ko tata. Da kayo lang matiyan mo ka nakasaritak idi na minsan Arabia nasabat kayo. Apay ka day. Ngayon, adda ka no dimanon ka ni bakit nga ipangpangas ko ka na ti panagsorsorok iti taekwondo. Ha? Iso masigurado kada kayo tinakaibaga iti day. Ay, nice. Saan, Fidel? Anya saan? Laklakayan kaya chismoso ah. Ang mga no kayat yung adda kayo ti pangi-applyak iti taekwondo. Niya. No diyo kayat atumayab ti banga-banga yo adi na oras. Liklikan nyo ti panagsasauyo iti saan ang nasayat kontra kanyak. Marengreng ti palayag ko. Ay, stay, kwa. Lapayag ko, kunak kuma. Yeah. Kasta ti imbaga ti anak ko kan ka, Manong Anton. Ay, wag. Ay, nahagyaman ni Fidel talakaya ka. Ano saan? Ang mga no iso ti pinatayang ibanga-banga na. Ha? Ay, pangasyaw, tabagbagaan nyo na di Fidel. Sa nagaputagan adal iti taekwondo at ipangas na time. Ay na, pasinsyaan nyo kuman ti anak ko. Bayam, kasaritak to manumapanak iji balayda. Ay, wata na agbalbalinin abastos ti awanan bain. Oray siya kalakalakayan. Ay, awanan ti respeto na. Imayak, takayat ka makasarita anak ko. Apay nanang, anya ti parikot? Parikot ko ti ugalim. Siyak nga inaan ti mababain iti kastangar aramidam. Me, anya ti bagbagayon? Nasabat ko nila kay Anton, hindi na minsan nga daw. Ibagbaga na abastos ka kanong agsasao. Ti awanan pa'y nalakay. Kaya't nang sagat patayabag at talaga ti banga-banga na. Anya? Ay na Fidel. Pangaasip sa balbaliwam day nga ugalim. Manipod naging sayo ka iti taekwondo. Kastamot tanti ugalim. Panagkunang kat kabaulam amin at tao. Saan kayo nagbidot iti dayt? Amin at tao dito lugar tayo. Awan kabutang ko. Ay man. Makita na dyan kay Anton. Ikak iti pagnakman na. Aniya? Ay unay kan. Imayak lang aruda ang tapno bagbagaan ka. Ngam kastakit din ti bagbagam. Inton kuan sa nga raw timpabugbog na. Takitaag man. Una yan ti kasta nga ugali day ang Fidel. Wan nga rod insan. Panagkuna na siguro. Kabaulan na amin at tao dito lugar tayo. Nagbidot ang iti kastang panunot na. Ang mga nodi na nalagip akalugaran na. Daytoy kikit ko lang, ti pangsipat ko kan kwa na. Ang mga nusanen ang makaring. Aniya? Ay unay ka insan. Naguyong kamutan. Ay wala insan. Awan at talaga ti kabutan ko. Nang runa nukaskan kwa ng awanan bayin. Unay kan insan. Dayta mo ti may sa pagbilbilibak kan kakat. Ay wan gaya minsan. Umadaning ti kasangay ti kaanak. Saan ka di?
Waninsan, apay ka di? Awisam tuman daytel. Agsango kami man, karitak man iti dinanugan. Aniya? Tamakita man no anya di taekwondo nga ipangpangas na. Kaya wana pain afidel. Anya, mapan ka manen ijay sentro, lakay? Yun bakit? Mapana ka talaga? Ay na, nagpigsa ti tudo. Ngam mapan kalat na. Saan alakpad day tatudo, tagin saywak nga ron? Anya, Ada ngamin ko, tipanggap ko apang i-apply iti taekwondo. Panagkunak ngamin, tagibas sitin na ti kabaila. Pay man. na, anya ka din day tang ibagbagam lakay. Unay kan, aday ta ka man ako nakon kay. Kasla di pakil ti ulong, gapula ang iti day ta at taekwondo. Mas daw kanto bakit? Addan to pakayabot ti banga-banga na. Saan daw day ta? Addan to pa isinak ti kararuana. Ne, sigla magayam. Di masabat ko, Fidel. Fidel the Great. Wan, siya nga ron? Naggapukan sa kidyan naging sayo. Wana, tapno, ada lumaingak. Ay, ganda na. Hindi kasta. Ada pang self-defense mo ama ko na. Mabit lang. Abay, kapag laman ti lumaban, no bilang ha. Agang ang konsamat iti ibagbaga, ma. Ano kaya't mo dyan dinanogtan? Naglastugan. Mabit lang, Fidel. Fidel the Great Taekwondo Master. Mabit lang, ha? Awan ka ditin. Naibaganinsan kwadarlin gan ka, ha? Awan, mat. Anya day ta? Kasanay di anak Anton Sabado. Oh my God. Siya ako na mismo ti mga awis kan ka. Diyak kaya ti makidin na kan ka nga awan makakita. Kayat ko, the audience. Mawatam, ha? Naglastugan ti awanan bay na tumboy? Ne, apeng, agong ungit ka magtanlakay. Napuno ti ulok iti day tumboy. Inton kon, tinutupak-tupay. Ha? Pay man, mapanak man inton Sabado iti balay da Darlin. Kasangay ka no ti anak na. Katuan, imbagamit lang ni Darlene kanyak itay nagsabat kami. Kitayag man no, niya ti maaramidan da tumboy. Nakalas-lastog. Ay nalakay, hukuman. Si kalangarudan ti mapan maki-birthday. Si kapay ti addaganas ng agsao iti kasna. Takasano ko naglastog ng agsasaw da tumboy? Ako namlan kabailan nakmat iti dindanugan. Siyak pala, may tatekwondo ti karirin na. Pataya bekto pa, ti banga-banga na. Kasano nga pare ko Kasano nga doon di tatawan no. Nakasagana ka din, ha? Anya? At nanyapay lang ay di kukulam. Dinat ka na. Tapno po yan, dagiti tataw. Noanya ti madadal mo iti ipang pangas mo at taekwondo. Anya? Ano? Awanan ti adupay nga niya. Tumagdirkan daglaban ta. Natibag ko lang. Kagabay lang maming dagiti tataw dito yung lugar tayo. You're wrong. Anya? Di nakari-kari din siya. Ngamin, pasensya an kala. Nanya, pasensyon na ibagbaga mo. Dumagdaragating dagdinanutan. Danugan kan. Maming sanpay. Antay ko. Naglasto.
Kunamlan ka ba lang mami natataw? Abay, kapatagad adal kay ti taekwondo. Kat sumit lang ti ipang pangas mo. Ha? Wah. Ha? Danugang kagiti. Teka! Lumapad ka! Ipakat mo! Di kina... Taekwondo! Numubraman lang! Saan ka lumaban? Uston. Dahito'y titanda naman. Ah. Saan nga amin na tao kat kalabanam? Kan saan nga amin tao kat mabutangkan ka? Kabulang damam ti taekwondo, ha? Wan. Di ikaw na naglasto-lasto, ha? Ang mga noy tapay lang. Payaw pa kung day tabang-abangam, ha? Anya. Nay. Si Kama ay iti masabat ko Fidel. Ay, siya nga ron. Nga mapayang kastaon iti panagisam niya, tata. Ay, makapalag mo nga minday talakam. Kastaon iti pangas mo, hindi nakasuro ka iti tekon daw. Ako namlan ka lam amin at tao. Ha? Pagarup mo, agbutang amin ti tawa masabat mo. Pagmanya nga ita, tuboy lang ang katapat mo. Anya, tayo tangay na ramid na. Agpalingadal ka. Saan na nasaya at agpangpangas, Marok? Do you understand me? Manunod na utawan tinapalamas. Yan maging gaita. Saan pa yan? Nagimbag ti dogol iti ropak. Agimbag tulat na, no maimbagan to. Ala, ingka man agpalastugan. Ha? Tapno burakan lang arod ni Tumboy day tarupam. Anya, matay bagamon. Bakit? Tapno amo man niya, imbes am asyanak gapo iti inaramid day di atumboy kan ka. Ngam saan, gonggonam ko nakpaikit di ah. Anya? Husto laeng day jay apanang bugbog na kan ka. Barang iso ti pagnakmam. Nakalaslastog, tumboy lagayam ti makabugbog kan ka. Saan mat niya imobra di ilaslastog mo atay kwando? Anya? Itaman pa'y ajak makikita ni Fidel alumabas. Ay nainsan, damag ko asaan pa'y kano nga imimbag dagiti sugat itirupa na. Aya, katusto ah. Tapno maamiris naman asaan anasaya at dagitar aramidan na. Sanak pa'y anapnak anang bugbugkan ko na. Ha? Masabat ko la day makita na. Ala, hustansan, saan na bale? Pinuruwam mo't idi-imay diti balay. Ay san. Kurang pa'y day tapno maming pinsan nagnakaw. Oh, niya nga Fidel. Siga magtimasabat ko. Kumusta mo tin ngay detarupam? Naimbagan ka din. Ne, si Kam... saan? Saan ka lumaban? Saan ka akabalan? Anya? Pangasim ha, tadi na kumananwan. Ngamin, mabuti nga kan ka. Pangasim. Apay ko mga butang ka ngay. Taekwondo na! Nagbayagan! Saan ka lumaban? Di ta ka man langay. Ay, saan ka imbagan tirupak? Ada ka man na masabat ka, oh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Sigurado ka kadi nga awan asawam, wenno pamilyam tunyo? Ha? Wen, basnay. Promise.
awan asawa. Mamati ka kumay ti bagbagak Saan ang agdaton king ka no da pamilya? Nasayaat no kasta. Kayat ko laang asiguraduan. Ngamin, amangan no ay ayaten ka. Kat addagayang pamilyam. Narigat mo't Ay, awan. Awan ti pakadanagaham ko naktumay. Podno ti bagbagak. Kanjak maaramid ti agulbot iti tao ngay ayate. Agyaman ako na iti day tanga imbangang. Agyaman ako na itanyo. Anya? Naggapu ka man ni Jayan ni Basnay idikalman, pare? Wen pare, ngam pangasim Tas saan mo ko mga ibagbaga iti ure asino? Ang mga numamon ni Jonah, narigatan pare. Ha? Ngam sa bagay, ayos lang nga mamon na. Ngamin, naumak matan kinkwa na. Kaya't kung agwin naswas kami. Anya? Dahil tatipod no pare, naumakon ka ni Jonah. Awaanin tayat amarikrik-nak para kinkwa na. Unay kan, pare. Gapu lang iti babae, kastanti bagbagam. Uray live-in kayo lang kini Jonah. Irespetong kumamat, pare. Ay na pare, kasano nga respeto? Kahit awan nga ro din tayat amariknak para kinkwa na. Naa, sos, adakan ka tayo, pare. Makaamu ka. Anya? Rabiin, nga pumanaw ka manan. Papanang. Ada papanak, kundi mong damagan pa Dahil tatijak kaya't king kakay. Amin na papanak, masapol na damagan. Masapol amamuam. Nya kamutin. Anya? Live-in talaga Santa pa'y ama ko na agasawa. Ngamin, awan pa'y papilda. So di nakman, bagkalan sika, Jonah. Anya? Siguro, adda babae man niya. Ay tati paglayngam, agsuspitsa. Dahil talagang tamong ngay baga. Wan no saan laang ti isang bat mo? Kado nga mom, kita ka man langan. Neng, da kayo matgayam, nanang. Wan, imayak tapadigwan kayo iti sidaan. Ay na, agyaman ak unay, nanang. Ngam ne, may sakmot amangan. Awan ni Tonyo. Awan nito niya. Napanan na katrabe ay. Dakam mo, nanang. Damdamagak itay, no sa dino ti papanan na. Ngam sa bali mo ti sungsungbat na. Anya, ay una yun ti anak ko. Sa dino man nga tan tinapanan na. Amang ano napanmanan ijay ayan dagiti barkada na asangur. Ay na, nasaysaya at no ijay tinapanan na nanang. Ngam no day taapan agbabae. Anya, Madi ti agparparik na kanyakat. Jakpay kayat ti agsao. Ngamin, awan pa'y ti ebidensyak, nanang. anya. Pasensyakan to nyo. Ngamnasken ama-amuam da ito ibagakken ka. Ha? Nay, anya day ta, basnay. Pasensyakan, gaputasan kan ngay ayata. Ulbod kamit gayam. Adamit gayam live-in partner mo. Ha? Kunak lakit din no si ti lalaki ang makadwak iti tungpal biyag. Ngamsan med gayam. Ay salbag ka, ulbod ka. Mabit lang. Wan, podno nga the live-in partner ko. Saan ko nga ayatan ni Jonah? Awanin tayo at amariknak para kinkwa na. Ha, ulbod, di ko namkit di. Kaya't mo apaggidanan na kami. Di ta ka man langan. Ayun gayam, dayto yun ti maudi pa nagsarita ta. Pangaasim, tadikan agpakpakita pa'y kanya. Anya? Anya? Gapulang iti pan nakiwin na sos ni Basnay ken ka? Daytan ti pagparparikot ang pare? Ay, huwan pare. Kasladyak maklon na dyan nga inaramid na. Ay sos, unay kan aya pare. Ay ket natural lang agsakit at talaga tinagam na Ngamin, iti sabali pa'y lang matatao tinakaamuan na nga addagayam kalibin mo.
Ay na pare, no siya klaang, urnusam kit din ti amin kada kayo kin ni Jonah. Anya launay ay amin ti alam iti babae. Basta, pare. Nagsakit tinakam ko. Kun may isa, naibagak mo't idinkin ka. Nga awanin panagayat ko kani Jonah. Sana ya, pare. Kunam lang dayta, kaputad dan babaim. Ay ngam no awan, maayat mo matlaang itipod no ni Jonah. Ay, saan, pare? Saan talaga? What? Atap mo nga da babae ni Tonyo? Wan mare, iso talaga ti instinct ko. Ay kat, paliiwam adamok mare. Agaramid ka iti dami account. Tapno maamwam no pudno nga adda babae na. Ha? Wan mare, uray kitaam. Matiliw mo tayo at Tonyo. Wan nga agpaisoan niya. Payman, agaramid akman. Wan mare, kalpasan na. Kundi chat kamat akano kan kuana. Di ka laagpadlaw tapno matiklom. Makitam no anya ti pudno, ha? Makitam no talaga nga agbababae ti asawam. Ay, ti kalibin mo ko na kuma. Saan mo pa gaya mga asawaan niya? Sorry. Aday ta, nakaaramid ako iti dami account. Oh, ay katkargaan batan ay ti konkondit profile picture mo. Tapno saan nakadkadlaw asika. Wan nga agpaisoan niya. Urayan niya ritan. Basta ada profile na. Tapno saan madlaw ni Tonyo. Ikat mo to, mata. Yes! Naragsak ka. Siguro, pare. Adda manan baro achik semuanya. Ariglado, pare. Adda talaga. Anya? Kita na ito. Isupay ti mo na nagchat kanya, pare. Ay, sus. Nagpintas si ka. Kasla artista, pare. Na, kahit ar-arman manan. Ay, katuan na, pare. Apay, kapoy. Ay, sus. Sika talaga, pare. Sakit mo sa daytan kinababaero. Si kakit di mo't, pare. Palipas oras lang, man. Kan pangasim tadi ka gitandanon kan ni Jonah. Narigatan. Kahit kurang man no awanan di panagayat mo kan kuana. Ay kat uray pare. Ang mga no panawan na. Awan agluto ti kanak. Nabilang laeng. Kayat mo asawan? Adda para luto? Adda met pangpalipas oras? Ay katuwan na pare. Anya kay ngarod. Kat gwapo tayo, mate. Iso babae pa higidente mo nang agyat, pare. Anya? Siguro, adda babae man niya. Ha? Anya ka din dahil ibagbagam? Awan babae? Adda nga may tinakaibaga kanyak. Nga adda ka no kasinsinnarak mo ija ili. Ay awan. Sana po no dahil ta. No patsyam. Ay kat patsyam Basta siya, awan babae. Kasta ti panagsasaurag iti lalaki nga daramid na. Kasta. Anya? Di ta ka man langay. Ala, pumanaw ka no di mo kayat adanggan ti ibagak. Ay talaga pumanawak. Nakmanlangan na dyan, danana. Makapawan ganas na gawin dito. Kasangsangput ko pa ilang, kastaki din tibagbagam. Di ta ka malangay. Anya, pinanawam ni Jonah gapula ang tadi mo kayat adenggan ti bagbagana. Unanang, marengrengak. Iso pinanawak man langay. Anya, Kasano mga min? Kasangsangpit ko pa ilang, ngam isoki din, ti mapan na ibagbaga. Sino kumamit ti sana marurod ngay? ay natunyaw, saan ka marurod no pudnaw nga awan araramidam. Ti kunam kitday,
Marurod ka, gaputaadda talaga ti aramid mo. Nanang. Wen ko nam. Ay, awan dar aramida ka saan anasayat, nanang. Saan ko pa yung nakita iti personal na di kachat ko kay. Na, adamanan ka chat mo. Ada, nanang. Chat lang mo kidi ah. Ay sus matungpakan si katunyaw. Ha? Chat lang ngainton kwan, sinabat mo. Ay, adamanan ang makaungat ni Junakan ka. Pinanawak ni Jonah asaw-asaw. Sa ita, da kayo mait, nanang. Pumanawak man dito yay. Sabatik man langin da ito chicks sa kacachat ko. Anya? Kano lang itinag-chat daytakan ka? Ngamita, sabato mo? Wen baray, magagara na ngaminin ang makakita kin ko anak ay. Unay ka na ya, pare. Ipatay mo nga talaga no awan babae man niya. Si kakit di mat pare. Saan mo ta? Palipas oras laeng kunak manan pare. Palipas oras ko nam nga mairwam munton daytang aramid mo. Kasi man ni Jonah nga agan anos itinanam. Ay kahit no sana makaanos, ay kahit pumanaw ah. Total, adamot da ito'y kacachat ko. Marig na ka labnak mate. Minuminuto nga icachat nak. Nag-sweet pie ko naman, George. Anya? Awan na da dya, Jonah. Adayaw, no ikumpara kiti checks ko. Oray ni Basnay, ide. Awan na. Ay, sus. Makaamu ka man langin, pare. Di nakmatdenggen nga uray anya ti pamagbagakan ka. Sapay la kuma, ta saan amaamuan ni Jonah day tangar aramidaw. Anya, natikloman ito nyo? Wan mare, ididamo pa ilang nga inchat ko, natiliw ko, nga ada talaga ti babae na. Ngam di na ba'y amo asikaday ta? Saan pa ya? Ibagbagak nga rod nga agsarak kami. Kat nagwanmat, ti awanan bain. Anya? Ay katuwan agsinarak kayo, tapno makigtot iti uray la unay. Wan mare, agsinara kami kanukat inton Sabado. Apag isaw nga awan trabaho na. Anya? Ngam kalpasan ti panagsinnarak mi, panawakon ti salbag a babaero. Jak kayatan, kaslak maag nga agan anos kan kwa na. Ay katuwan mas naawak man ngamin kan kamare. Luklukwan na ka lang arudan. Rupa ka na rupa pay. Enyam, di mo pala panawa. Ay saan mare? Panawa ko na talaga. Nauma akon! Itayak pa ilang dito eh. Ngam awan mo ten di babaya kasi sinara ko. San something mo may. Oh, apay? Ah. Saan mo mauray ti babae akasinnarak mo? Ha? Jonah? Siyak day jay babae nga urayam. Jaski ka talaga. Ah. Talaga mat anak peklan ka babaero niya. Anya? Inaramid ko lang day jay adami account. Tapno maamak na pudno nga ang babaim. Ha? Naamak ka talaga ti hustong ugali man niya. Saan lang adjust a babaero ka? Manyak ka pa'y. Jonah? Gapulaan ta saan mo nga amo asyak ti kacachat mo? Agsan kakit din iti naked kas kadaan niya dita? Tapno pa nga'y ayom iti babae? Siguro. Kas jay ti inaramid mo kadag iti naglabas a babae man niya. Jonah? Sana bale. Imayak lang ditoy. Tapno ibagak da ito'y kan ka. Panawan kan! Ay, sana, Jonah. Pangasim. Diyak mga minamwa si kagayam ti kacachat ko. Sumardang ka man? Dami account lagayam ti makatiklokan ka, salbag ka? Di ta ka man langan? Awanan. Jak lapat yan day ta alwam, pare. Awan pare. Awanan. Pinanawan na ko ni Jonah. Anya?
Pinanawan na kan. Un paray, jak lain pagarap, nga isumagayam ti kacachat ka. Sus, agore ka man. Diyak maawatan ti pagbagang pare. Kwa paray, inaramid na lagayam da dyan nga account. Tapno matiklo na kita raramidag. Siyak may tatanga, incachat ko man. Nagsisindak pa iti picture ko paray. Diyak amo nga isumagayam. Saus! Awan ang road. Sana nagkuriti kinababayron pare. Ay, naawan mo. Talaga na umakan ako ni Jonah. Ure agpakpakasya. Awanin na talaga pare. Pare. Agore ka. Denggan na pare. Amang pare, maaglaang ngamin ti babae amakaano si tikasken ka. Impaturay mo met ngamin ti kinababaerom. Anya nga ita. Awan lang arot ti uray may sa anakaanos ken ka. Pagbabawiyak ti naramid ko pare. Agbabawi ka ang naladawan pare. Ibagbagam idi nga awanen panagayat mo kin ni Jonah. Gaputaan tan babaem. Itatapi nanawan na ka, sangitam. Ay, sos, no di ka ba'y kidimaag, ha? Oray, sakitan tinakam mo, pudno mo ti bagbagak pare. Pare Carlaw. Ay, pudno timbaga tigayim mo kan ka. Maag ka. Ninanang may. Di kanto mga minmapnak iti may sa babay. Nagsingpot ni Jonah. Oray saan kayo pa'y nagkasar. Ar-aramiden na amay na pagrebengan ti may sang asawa. Ngam anya nga itinaramid mau. Nanang. Di ka ba no may agsin na ay dito'y balay si katunyo. Basol mo matlang no apay akasta tinapasamakan ka. Day tanto ka kinababairaw, salbag ka. Ikarik nanang. Agbalbaliw ako. Ay saan? Saan ka ngagbalbaliw? Agornong kakit dia iti ado a babae. Ay, dami account lagayam ti makatikloken ka. No saan pa'y nga inaramid ni Jonah ken katikasta. Tol-toloy mo lata. Iso nga ita, gondaway mo ti ag babae, uray manaw! Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan ni Tibiyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.